siphinde sinibingeleke babule emakhaya ukuthi la sibuka njengamanje ade ngisho nje ekseni ke bakithi ukuthi ke siseke entuzuma ke ka-F emndenini ke wakaNkosi enkonzweni ke yesikhumbuzo ke sakhe neumbula kwetshe likathula sizwe ke inkosi njengamanje ke silana ke bakithi ke emathuneni la khona kuzovula khona ke intombula khona ithuna lakhe ke bakithi emakhaya okwamanje asenje sithi nje shilele kancane sibone ukuthi benza njani khona ke lapha ke emathuneni siyabonga. Nawe Baba inkosi yethu asibe nawe Baba asibe nawe Baba inkosi yethu esikhuleke nje sonke bathandekayo njengoba sila kubalekile ukuthi sikhulekeni sonke ngoba engikwaziyo njengoba kuzombulwa lelitshe khona okufanele kusuke emndenini akuyukusuka ke ngaphandle ukuthi sikhuleke uthi naloko bekusasele ngoba ukusuka kokuthandiweyo kini uhlale njalo kunaleso silonda kodwa namuhla sizonxusa ukuthi kuwo konke okwenzekile manje make kusuke kufike injabulo sazi ukuthi ngelinye ilanga nayo uyovuka njengabo bonke abantu eseyawubona inkosi yakhe sizwa ukuthi siye nje emkhulekweni sonke bathandekayo uzomoya oyengcwele moya oyingcwele namanje lapho kungcwele endaweni olungileyo khona ilapho khona baba sabe khona ithambo manje kuze kube phakathi naphakathi namhlanje siyabonga beliswethangile namba abantwana bakaNkosi ubabusisile wabapha amandla ukuthi benze lo mcimbi beliswethu ngamandla ziningi indlela abafisayo ukwenza kodwa abanawo amandla ngenele umuntu wasemhlabeni ngidelile moyeni wami uhluphile umphefumulo wami nenhliziyo yami udade wethu bayakhala ngawe abazali bayakhala Ngisukuma nokubingelela abefundisi ngisukume nokubingelela umndeni wakwaNkosi ngisukume nokubingelela umndeni wakwaMdluli ngisukume nokubingelela omakhelwane nabangani nawo wonke umuntu odele isikhathi sanamhlanje esinamakhaza nemvula kodwa wathi ngiyeza emcimbini wakwaNkosi bazalwane uma sengicule lengoma yokuthi baba ngiyabonga kusuke sekuphelele ngikhalile I don't wanna lie
angisho ukuthi namanje angisakhali ngisakhala but better than last time. Zithe ingane ziyabangani bakho uma zithi namhlanje it's a last dance ngothula Sizwe laqala ngangali understand eqaleni but laqala leli gama lika last dance lasinka mina ukuthi indeed it's our last dance. uthula Sizwe ngenkosi la uMrs Mdluli siyabingelela mama njani Siyaphila njani siyaphila kakhulu just njengosa ivoice then bese siyaxoxa kakhulu naye narrative emva kwethu hayi siyaphila kakhulu ke namhlanje usukela namhlanje siphila kakhulu suku olukhulu yes siyabonga kakhulu lana ke memo la Mrs Mdluli namhlanje awusichazele ukuthi mhlambe since ke kwakade kulela sesikhathi kusebuhlungwini namanje ngaphela ngahili kahle ngingaphole kahle kodwa sekuthiye kuba ngcono mhlambe awusichazele nje emakhaya ukuthi njengamanje la ekhaya kwenzakalana bakubhili kulento engaka enkulu nayo sound nabantu bahle kugcwele ngale ndlela eyisimanga triple igcwele nje phaka kwaza kuchitha ngaphandle abantu mhlawumbe uchaza kuzalana namhlanje ekhaya namhlanje kuusuku olubalulekile kakhulu enhlizweni yami ekutheni senza umcimbi weunveiling engathi mhlawumbe ngizama ukusila ubuhlungu babukhona eqaleni ukuthi siyenze iunveiling sizombula itshe likaThula Sizwe Nkosi okuyoba indawo eyoba isikhumbuzo kumina ngiyohlele ngiyikhomba njalo nabantwana bakhe nabazukulu nesizukulwane sazi ukuthi ubaba walalala. Babona emakhaya nje basenizweleke bakithi ke lana kuMrs Nkosi ke Mrs Mdluli ke esho kanjalo ukuthi ke namhlanje bekwenziwa ke inkonzo unveiling yakhe ke uThula Sizwe Nkosi bakithi ke mhlambe athini ama challenges namhlanje athatha ukuthi lawo lokho akade unakho namhlanje uzosizwile usho ngaphansi sizozama ukuthi manje umdedele ba kade abasenkosini kodwa usaphila kuwe noma kunenge aphuma kumntana wakho kodwa usuzozama ukuthi mhlambe besafana ukuthi uvuma ukuthi simo sinje ukuthi wazi impela osuku nje namhlanje la ihambeli zethu ngiyithembisile futhi nami ngiyathembisa ukuthi senginawo amandla ngiyazi ukuthi senginawo amandla ukuthi sengayicima inamba yomntwana ngoba bekungavumi kodwa sekufanele kuvume ngoba uma sekufika usuku namhlanje lenkumbulo suke sekuvaliwe ngampela okwangampela yebo kwavalwa kodwa bekusanalo ukuthi hayi ungathi kuzobe ngathi uyiphutha kodwa usuku namhlanje yavuma inhliziyo yami ukuthi no angivume umdedelo alali babona bakhaya ke nizweleke bakithi masingaye ngoba usinaye singaye la ekhaya basikhona sithole ngaka uThula Sizwe Nkosi ke bakithi nizweleke nangaphansi kushiwo ukuthi lo muntu abantu bemngane ngane umngane oanti umngane omali umngane umngane obaba kanti kahle bomuntu abantu ingakho ke nambole khawuphela ungakumangazi obona emva kwethu nobona abantu basikhona kumangila ngapha sihlangene ngomuntu abantu nabantu bese umuntu abamazi ukuthi bephila impilo naba kubalekile umuntu ukuthi ukwazi ukuphela abanye abantu bahleke baphela emhlabeni umuntu wabantu okwamanje ngoba mina kusabiza kakhulu simkhathe kusabiza ngaphakathi sibudekele mamsebo kakhulu ukuthi ungaba nawo lokho lakusize abe nawo ukuthi inhlanhla okhona ikhona yena umuntu ozohlala nawe yena umuntu endiza ukuphela kuba nawo ngiyabonga kakhulu noNgwane TV ngiyabonga kakhulu isapoti nje anginikeze yona konke kuyimpumelelo ngale ndlela esasixoxa ngayo kwafezeka yonke into lami ngiyabonga kakhulu hambile ukhathele ngithwele ngiyasindwa ngizabuwe wena uthema ngizabuwe nemthwalo yami baba wena uyangiphumuza
I